ntabwo guverinoma yabaho rwose idafunguye Sake, kuko gufungura Kibumba birabagora, ariko gufungura Sake adamantari hagomba gufunguka. Ni nabyo nakubwiye ngo iyo ufashe ahantu nka Sake nka M23 wowe witeguye ko hapfushiriza abasirikare benshi. Mu yandi magambo strategy ku muntu w'umusirikare yagombye gufungura Sake pe. Bitabaye ibyo rero urafata Goma completely. Kuko guheza abantu babyumve neza, gufata Sake cyakwisumbiliza ntufate Goma. M23 ifashe Goma yatukwa nk'ukwezi kumwe. Ibitutsi amabombe y'ibitutsi. Inama zahita ziterana. Ariko ibaye serious. Aho kugira ngo akanama k'umuryango w'Abanyarwanda kiteranye n'u Rwanda kafatira ibihano. Kongo yarwanye n'u Rwanda. Niba yumva ko u Rwanda rwarayiteye. Mu bantu SADC irimo guha amahugurwa harimo n'aba FDLR. Kuko irimo gutanga amahugurwa n'amakosi. None se SADC izi gutandukanya FDLR n'umwe FARDC. Ubwo surambwa ngo FDLR irimo gufata amahugurwa n'amakosi mashyashya n'imbunda shyashya. Urumva ikibazo cyenda gukemuka uyu munsi kaneje. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye. Twagarukanye na David Eugene Marshal. David Karama uraho ndashima. Uragumye Ngomere munonga. Ubwo bisobanuye ndaho cyane. Ni mu rugo kwa Museveni. Museveni agira indimi nyinshi. Urwo sizi niba Rugande, niba Runyankore, niba Rukiga. Ariko zose zivugwa muri Uganda. Iyo wabaye muri Nyagatare mu Rwanda, ariko nawe hari ururimi ishami rwitwa Igikiga. Mubo muri za Butaro Nyarwanda. Buriya bo rumeze kimwe n'urwa Kisoro. Iyo wabaye Uganda ukaba Gatsibo ukabaye hose kubera kumva amaradiyo bita za Voice of Kigezi. Ugenda umenyamo amagambo. Nabaye arantu bita Rwempasha n'zo twacurangaga gusa. Icyo gihe Rwempasha muri 2009 hageraga radio Sarusi muri radio z'i Kigali. Niyo yonyine ahanini yahumvikanaga na radio Rwanda. Izindi ukumva Kigezi nyine za Capital FM z'i Bugande. Ntumenye rero gutandukanya ngo kiri ikiga buri uzi ko ngo bazi Ruganda ari bake nyarwo Rwanyarwa ngo ni bake biriya bindi umva abantu bavuga usanga ari indimi zicomekanye gutyo. Ruganda ubanza simbizi niba rubahe ubanza ruba ruguru cyane. Saguru. None se David nta mahoro. Nta mahoro. Bamwe barabyemeza abandi bakabihakana. Wowe ahubwo ko nawe kubikubwira ntubyakire. Ndabaza aho. Je nabisubije ko aramara. Urabyemeza. Okay. None se ejo nahoze ndeba abagabo bamwe turimo tuvugana kuri biriya bintu by'imyaka 18 ngo no kwemererwa gushyingirwa. Uwo hagaze yaho mpagaze nuko genda umuscientifique nize ubuzima bw'abantu n'iki byose ni biri mu byo nize. Ngiye binyereka yuko abantu bakwiye kucyo nakwita kwiniversaliza, gufata isi bakayigira universelle. Donc abantu bagafata ibintu kimwe ku isi. Simbona impamvu niba turemye kimwe ushobora kuguha amaraso Uburusiya, Umurusiya agaha amaraso Umukore agaha amaraso mu Brazil agaha amaraso Umunyafurika y'Epfo, bakahererekanya kuko bahuje groupe sanga bigakunda. Sibyo? Nyine ukabona ko twese tuva amaraso, turi abantu kimwe, amezi tuvukira n'iki ibyinshi bijya gusa hafi ya byose. Ariko biologically ugasanga iyo myaka 18 muri Espagne iremewe, urumva iyo myaka 18 mu Budage batene tuyemera. Burasirazuba hagati ugasanga ibyo byishingiranwa ku myaka ibiremewe za Saudi Arabia nayo hose, ariko ngo w'ikigali ngo ntazabigireho uburenganzira. So umuntu n'umwe ku isi sindabona sinjya nibwira impamvu abantu birinda batirirwa bagorwa no gutera imetero ku bintu bimwe na bimwe. Hari wakubwira ngo life ubuzima ntabwo bw'ubukungu ntiba buteye kimwe, bati imico ntihura. Diversité culturelle ndayemera, ariko iyo bigeze muri science ibintu nk'ibyo by'amarangamutima urabyirinda, kubera ko kumbwira ngo umwana wo mu Rwanda ngo ntabakuze ngo ntashobora kugira gute kandi uwo muri Amerika bishoboka. Ahubwo ikiba kigoye ni kimwe rero, no ku updatinga ubumenyi tukavuga tutese wa magare mu Rwanda ikigero cy'ubujijuke bw'abantu kigeze hehe. Yuko uwo muri Amerika niba bimwemerera n'itegeko n'ubwo ryabimwemerera bwose, ariko azaba yagisesinga ku itegeko wenda ryo kubyara igihe umuntu abyiteguye. Abo muhungu w'umukobwa usanga bafite amakuru angana, ye guharirwa umukobwa gusa, ngo umukobwa ngo n'umwe binini kugira ngo atabyara hakiri kare, ngo umusore ngo ntibimureba.
ahubwo ahandi ho mu bihugu biteye imbere ushobora no usanga n'uwo muhungu n'umukobwa amasomo bahawe package irangana ku buryo n'umukobwa ashobora kujya gusura umuhungu agasanga umuhungu niba ari kinini gituma adasama yakimuguriye, cyangwa umukobwa akajya gusura umuhungu yitwaje agakingirizo kugira ngo adasama. Ariko dufate nk'urugero, hano nk'ibyo biracyari tabu. Wabonye bavuga ngo bajyane ngo dukingirizo mu bigo by'amashuri ko Kiliziya Gatolika yahagaze. Still turacyari mu kintu kimeze nk'ubukoroni. Urumva? Abw'amadini, imyumvire, imyemerere n'iki. Buriya kare nijabo uzabona umuntu avukira rwa Rutabura akabyuka ari umusore atega akagofero cyangwa igitambaro, bya bitambaro bambara mu mutwe nk'ibyo muri Saudi Arabia. Urumva? Unamubajije impamvu ati igitambaro gisobanuye iki, ko tukibona n'abami bo mu bwami bwa Saudi Arabia. Uzakubwira ati genda cyambara gusa mbo ndacyambara gutyo gusa wenda kubera imyezere n'iki. Ukabona umuntu wirubona nako wisave, wumvise n'abandi Perezida Kagame yigeze kuvugaho Rutsiro ikongo niri bakora ingendo ngo bajya gusenga n'iki byose, intervention ye warayumvise. Usanga umuntu ari mu bintu atumva. Ese koko umuntu w'i Roma nawe ajya ifatima n'urugero muri France nawe n'amaguru, bariya bavuga ngo Rubavu bajya ikongo niri n'amaguru, cyangwa agenda n'imodoka n'iki bintu nk'ibyo ngibyo. Impamvu nibo guhuza ibi ngibi ni iki rero? Iriya myaka ishobora kugira barriere zaho kujijuka, icyo twita kujijuka mu Rwanda kugeze, ariko nta kindi kibazo yakabaye iteje ubundi n'ibyo byose byaba bifite ukuntu babyapudetinga. So umwana afite umuntu w'imyaka 18 niba ajya mu gisirikare akaba yamupara komando, urumva, abo mukobwa w'umuhungu niba yemereye gusaba credit, niba yemereye kugira gute kandi akaba asoje secondaire no gutora kandi akaba asoje secondaire, niba afite uburenganzira kujya muri kujya gutora mu hakuriya kuntu umuntu herera agashyiraho igikumwe cyagasinya, niba ari uburyo bwakoreshejwe, ni kubera icyo atashyingirwa. Ikindi abantu bakwiye kumva, ibyemerwa n'amategeko byose ntabwo byikora. N'itegeko nubwo ryaza hazabaho amahitamo. Kandi imyaka 18 muri 95 96 97 kuzamura, sinibuka kantu byahagarariye, niba bitaranahagaze simbizi, n'ubundi wabisabaga yarashyingirwaga kwa ministre bari ubutabera nibarinde. Ntabwo bivuze umwana w'imyaka 18 wese ngazahita ashyingirwa automatically. Oya, ahubwo wenda icyo nabonye bizazana pressure ku bakobwa bavuga bazajya bibona ko bashaje ku myaka 21. Ikindi kiri muri uyu mushinga w'itegeko n'uko abantu bakomeje kubivugaho bitandukanye nuko ntabwo biri automatique, ahubwo zajya bisaba atara ku rwego rw'akarere. Mbere babisabaga ku rwego rwa ministeri, ubu biri ku rwego rw'akarere. None se abazaterana bazakomeza kwitwa ko bahohoteye umwana? Icyo nacyo ni ikindi. Niyo umuntu kubw'impamvu runaka yakwemererwa gushaka bivuze ko atakiri umwana. Icyo ngicyo rero nibagikureho amategeko bajya bayakuramo speculation. Niba yemererwa gushyingirwa shyingirwe, urumva, kuko hari n'uzabikora kuri internet. Hari umukobwa uzadetingana n'umwongereza kuri internet, ujye kuvuga ngo umwongereza ngo naze gusaba ibintu ku karengo n'iki byose, niba byoroshye biveho birangire. Cyane cyane ko byavugwaga yuko bibuza n'amahirwe bamwe mu bana bigiraga amahirwe kujya mu Burayi, akabajya no kwigayo, aragutwaye umuntu ashyingirwa ariko unige, cyangwa wagerayo ugiye kwiga ho wasanga byemewe, yabenguka n'umubenguka ati amategeko y'iwacu muri ambassade nayo bose aratujena. Iri tegeko rikuremo speculation. Ntabwo bivuze ko umuntu azahita ashyingirwa, hazashyingirwa ubishaka. Like n'ubu ngubu harugira 25 n'umunani 9 atarashyingirwa. Nese ubundi kuri 21 ngo bashyirwaga bose. Always ikibarishwa y'umuntu. Ariko gukomeza kwihambira ku mategeko ngo ntashobora gutwita, ngo ntashobora kugira gute, ngo ntashobora kugira gute nibi. Oya. Bareka abantu bagira uburenganzira bwabo ku myaka yabo. David, reka tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabonye Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru, ashyira ifoto kuri X. Avuga ko hari abasirikare benshi yakoresheje AMAS ba RDF, ngo harimo n'ababarwanyi ba M23 bishyikirije FARDC. Gusa ifoto yakoresheje ni imwe ya 2018. Ku mugoroba nagerageje kumuvugisha, akwepa kwa kundi bisanzwe. Biriya bintu bihatse iki? Iyo akarere karimo ihangana ry'ibihugu ryinjizamo nimwe mu mitwe y'inyeshyamba irwanya igihugu cyangwa kiriya, ntabwo intambara iba ku masasu gusa,
ndetse abahanga bemeza ko intambara y'amagambo na propaganda ariyo ntambara ibiremereye kurusha iy'amasasu. Ibyo byemezwa n'abahanga, utari umuhanga we ntabwo yapfa kubyumva. Ntabwo rero Kongo Kinshasa yigeze ishyiraho imiyaga ku bijyanye n'ihangana n'u Rwanda. Byose bashaka uburyo bemeza ko bari mu ntambara n'u Rwanda byanze bikunze. Niyo mpamvu nemeza ko si nabwo bwa mbere babikoze muri 2009 na 10 gutyo, hari n'igihe bigeze gufata abasirikare babakorera amakarita ya gisirikare cy'u Rwanda, ariko bibeshya kuri ya nyuguti ya C na S biba muri defense, ijambo defense, Rwanda Defense Force. S cyangwa C. Bo bashyira muri barashyizemo S ande bamo C, niba bashyizemo C ande bamo S, kimwe muri ibyo ngibyo baravuga ati amakarita nk'aya ngaya ntabwo tuyagira rwose. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni uko Gice Kayiko n'igisirikare akorera cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakwiye kwereka isi yose niba koko u Rwanda na Kongo biri mu ntambara yeruye ishyiramo n'abasirikare. Ariko sinuvuga ukuntu wavuga ngo wafasha abasirikare ngo zasake b'u Rwanda n'iki byose, kandi kuri UN Peace and Security Chat u Rwanda na Kongo ntabwo biri mu bihugu biri mu ntambara yeruye. Ibyo rwose ni ibintu bizwi. Ibihugu biri mu ntambara yeruye ku isi ubu ngubu birwana ni Ukraine n'Uburusiya, ndavuga intambara iri open, na Azerbaijan na cya gihugu ni ikihe, Armenia. Urumva buriya n'Abahinde n'Abapakistani n'Abakoreya zombi bavuga ko bari mu ntambara isinziriye, ariko isaha n'isaha kubera ko bagira ingabo ku mipaka zishobora guhangana baba bashobora gucakirana gisirikare. Nta kindi gihugu Israel na Hamas ntabwo ari igihugu. Biragorana cyane. Ariko nabyo mu ruhondi rumwe rero wenda wabyumva umwe afite imbohe yundi. So muri Afurika nta gihugu gihanganye n'ikindi gisirikare, na Union Africaine irabizi ko ku ntambara zambukiranya imipaka uretse izibera mu bihugu imbere, ndumva nta gihugu gihanganye n'ikindi gisirikare nzengurukije amaso. Gice Kayiko rero n'impamvu yo gukwepaga niyo ngiyo. Ubwo we aziye neza yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itari mu ntambara n'u Rwanda. Ibihugu biri mu ntambara ntabwo bibihisha, biriranga intambara zambukiranya imipaka. Kuvanga yabonye abasirikare ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agashyiraho amafoto y'abasirikare bigeze kugirwaho impaka mu myaka hafi 5 ishize, ni icyerekana ko ari ikinyoma cyambaye ubusa, kuko ntabwo yabuze kamera yo gufotora abo bavuga ko afite uyu munsi. Nta nubwo nibwira ko ari ibanga ahishe aza guhishura nyuma cyangwa azahishura nyuma. Ni ikinyoma, ni intambara y'amagambo, ni propagande. By the way, ndanabishimira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigaragaza nk'igihugu kitigeze na rimwe kigira imbaraga kizigama mu guhangana n'uwo bahanganye. Ni ukuvuga ngo mu ntwaro zose cyarateruye, muri iyo ntwaro navugaga haruguru nashimiraga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ikinyoma irimo. Baranyomeka. Ndetse mu myaka nk'ibiri ishize wabonaga ko nk'ibihugu nk'u Rwanda byasaga nk'ibyora biri nko muri diplomasi defensive, bisa nk'ibyiregura ku byo Kongo Kinshasa iba yabireze. Gusa muri iki gihe nanone ko u Rwanda gusa nk'ubwigobotoye rukigaranzura Kongo mu rwego rwa diplomasi, ikaba isigaye isa nk'ariyo yisobanura kuri bimwe na bimwe ku by'u Rwanda ruba ruyishinja. Ariko abantu basesengura bemeza ko Kongo Kinshasa itajya yigaragaza nk'igihugu cyo ko nyine mu ndimi z'amahanga byita hypocrisy. Ntago Kongo Kinshasa ntago byo ishaka kugushyiramo imiyaga mu Rwanda, icyo ari cyo cyose iragiterura ikakikujugunya. Mu gihe ubona za M23 cyangwa se wenda n'ibihugu nk'u Rwanda bijya bikimbirana na Kongo, basa nk'abashyiramo ikintu kimeze nk'ubupfura bwinshi, urumva, nk'imiyaga myinshi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ubundi siko bigenda. Kongo Kinshasa iri mu kazi kose, iragushinja nyine ibyabaye n'ibitabaye. Buriya ntore bugiye kuburana n'umuntu mu rukiko, ikimenyetso n'igisa nacyo n'igihimbano kijyana umucamanza azabyirobanurira, we ntibikureba. Nyina zirobanurira ibifite ibyo yemera nk'ibihamya. Kongo Kinshasa yivuye inyuma rero, ikoresha ibishoboka byose, iri muri position offensive yo guhangana, kandi ntawe wabiyinenga, ahubwo n'izindi mpande zitajya zishyiramo umukazo. Ubusanzwe nazo nananenga ahubwo kuko abandi baticara ngo bashakire Kongo Kinshasa ibyo bayishinja. Niba bashaka bayidodera ubucocero isigara ibwiyambura. Ni ubupfura bwinshi se, ni ubwitonzi bwinshi se, cyangwa babikora bucece simbizi. Ntiwabonye koko M23 yikoreje amakombora ingabo za SADC? Imibare yabaguyemo ntabwo nayemeza, ariko haravugamo 10, ariko abasirikare ntabwo abasirikare 10 ba SADC muri iki gitondo yaba ari indi nkuru nanone. Mbamona hari ibintu bitabari byo.
ariko kuraswaho byo byanemejwe na Bintu Keita mu nama n'abanyamakuru ko iryo raswa ry'ibirindiro bya Sadek ryabaye kuko uyu munsi. So urumva iryo shimwe nashimaga leta ya Kinshasa yahagurutse n'imizi n'imiganda, ariko abandi ibe Kongo n'u Rwanda, ibe Kongo na M23, ujya ubona ari abantu bastatinga ibintu by'icyabaye, ariko ntibashobora no guhimba, kandi nyamara ibyo bimugize intambara. Niyo mpamvu za Kishishe leta ya Kinshasa yatanze M23 kuyihimbira, urumva, cyangwa se kutangaza ibyahabereye, kuko ntabwo nari mpari. He hose usanga M23 ivuga ngo babanje kuturasaho ngo tugiye gute na gute na gute. Gusa ibyo byose ni amahitamo ya buri umwe wese, ntawe mpitiramo, ariko nduhitamo modus operandi yo gukoresha, nakoresha ya Kongo. Kongo rwose mu bya diplomasi n'intambara y'amagambo bahagaze neza, ndetse wanavuga yuko bahagaze neza kurusha izindi mpande babahanganye, ntabwo yababeshye. David, impamvu nari impereye kuri iki nuko nose nshiko Kayiki yavuze Wiringoma akazavuga ari uko umuhamagaye cyangwa ashize icyumweru, wibwira ko nshiko Kayiki atari mu kazi. Abari mu kazi none se wibwira ko ibyo avuga nta bantu babyemera, utakuregekeye isesengura nk'iri ngiri, kandi hari abantu bavuga bati ikinyoma gisuwemo kenshi gihinduka ukuri. Barabyemera. Ubu nyine hari abakongomani bicaye bazi ko FARDC ifite mu biganza ingabo z'u Rwanda. Wabikoraho iki? Hari ababyemeye, kandi muri recruitment arabo bufasha. Niba hari umuzarendo wanze kuva iwabo baravuga ati nyaruka ingabo zacu zakoza akazi. Ntabwo se Kongo Kinshasa bigenze nuze izindi imbaraga z'uwo muzarendo. So ntabwo mbizi, ariko Kongo Kinshasa kuri propaganda rwose uzashaka kubishikiriza, urumva, ba Patrick Muyaya, ba Kasongo, bande bose bari mu kazi kose. Kandi mu iceceka rya bamwe hari igihe bazajya baceceka hagire ibigaragara nkaho ari byo, nubwo bitazaba ari byo wenda cyane. David, hanyuma mpamvu nayo mbikomojeho nuko ejo nyine ngo hiriwe imirwano ikomeye mu nkengero za Sake naho, ariko abantu bakibaza batundi iriya Sake, ngira ngo si n'ubwa mbere hari tukivuzeho. Ni Sake nyabaki ku buryo M23 hamwe hafata itarwanye Sake ntiyifate? Umuntu utarumva ngo Sake nyabaki no utakurikirana amasesengura y'abasesenguzi batandukanye, cyangwa se udakurikirana iby'amakuru, cyangwa se utazi ibintu bya gisirikare. En fait, Goma igira imiryango y'ingenzi itatu iyinjiramo. Goma no umujyi ku bantu batazi Goma uruta Kigali guturwa, kuko Kigali nta baturage miliyoni 2.5 ifite, no mu mabaro bajya batwereka. Iyo Kigali baba bavuga babashyiramo na Kigali ya za Rutunga, Kigali ngari Yahunze ari Kigali, urumva, nta baturage miliyoni 2.5 ifite. Numani magambo nubwo Goma itarusha Kigali ubunini, ariko ishobora kubirusha guturwa, urumva. Bivuze ngo iki rero, uwo mujyi nigeze no kubigarukaho hano, uwo mujyi ufite amarembo 3 winjiramo. Kigali ifite amarembo arenga 6. Ifite irembo ry'Ikabuga, iryo ni rimwe, ikagira irembo rya Gahanga, ana amarembo 2, ikagira irembo rya Giti Kinyoni na 3, ikagira irembo ryo mu Gatsata, ubwo ni rya 4, ariko Giti Kinyoni gifite 2, ubwo tuyibarama 2, ubwo abaye 5. Irindi ubwo ngubwo sinzi buriya na za Bumbogo wahinjirira, urumva, ni ikintu cy'ibintu nk'ibyo ngibyo wabuze ahandi winjirira. Umujyi wa Goma rero munini ngana gutyo, umujyi urambitse ufite amarembo awugaburira 3. Irembo rya mbere rya Kibumba, urumva, uriya muhanda bita RN ya 2, Route Nationale ya 2. Irembo rya 2 ni rya Sake, bigaburira uwo mujyi, cyangwa se uwo mujyi ukagaburira izindi ntara kubiwuturukamo, kuko buryo umujyi uragaburira ukanagabura. Abantu bawuzanamo ibicuruzwa abandi bakabisohoramo. Hanyuma irembo rya 3 ni ryo ku mupaka w'u Rwanda, yaba Grande Barriere ya Petite Barriere, ubwo numwe no wabyita umupaka umwe. Buriya Grande Barriere ni irembo rya diplomatique y'abadiplomate, nta makamyo anyuraho, nta bintu binyuraho. Kabuhanga ntabwo twahabara, ni ahantu hari aho ngaho gusa. Sasa muri ayo marembo uko ari 3 ukuyemo yo ku mupaka w'u Rwanda yose, ayo yandi birasigaye afashwe na M23. Irya mbere ni Kibumba, irya kabiri ni Sake. Akari gasurembo wavuga ni nk'icyambo cya Nzuro ya archipel twavuze yo yinjira mu Kivu, ariko nayo ahishinze imizi, aho iteretse Bweramana na Minova, kandi M23 ihakontorera mu misozi ya muremure,
na za Karuba nta operation z'ubucuruzi wahakorera. So niba rero umuntu atumva ibya Sake, nabanza avuga ati nko ku muntu w'umunyakigali ufunze Kinyoni, ugafunga Gahanga, ugafunga 19, ugafunga Gatsata, Kigali yabahite. Mu yandi magambo nibyo twajyaga twavuga amasesengura mu mezi yashize ngo Sake na Kibumba, ariko turi Sake by'umwihariko niho hantu ho kurwanirwa intambara, haba kuri M23 kuhatsimbarara. Ariko ubundi gihe nkunda gukoresha imvugo yo kuvuga ngo kuharekura, yagombye kurekura Sake n'ubundi mu buryo bwa tactique militaire, ariko yahisemo kuyifunga no kuyiheza. No ku ruhande rwa guverinoma, ntabwo guverinoma yabaho rwose idafunguye Sake, kuko gufungura Kibumba birabagora, ariko gufungura Sake adamantari hagomba gufunguka. Ni nabyo nakubwiye ngo iyo ufashe ahantu nka Sake nka M23 wowe witeguye kuhapfushiriza abasirikare benshi. Mu yandi magambo strategique ku muntu w'umusirikare yagombye gufungura Sake pe, yajya inyuma za Karenga, yajya za Kirorerwa, yajya aho yajya ntiyahabura, ariko agafungurira muhanda. Bitabaye ibyo rero urafata Goma completely byondi, kuko guheza ntabwo uzafata umujyi wa Goma ngo ufunga amezi arenga 6 hejuru udahumeka. Uzaba ushaka gukora ibyo bita reflex, kwigobotora no kwinyagambura kugira ngo ufungure aho hantu. Kandi urugiye kera binyuze intwari, Sake izafungurwa byanze bikunze. Nibyanga bazakoresha diplomasi, na diplomasi remereye yakunda, ariko M23 nidafata Goma, Goma izafungurwa ku mbaraga za gisirikare na diplomasi. Kuko n'abaturage ubwabo bazibaza mpamvu ki mwafunga umujyi bigeze ahangaha, cyangwa se M23 bazayidodera ibyaha nka biriya bishinjwa Israel muri Gaza, gukoresha inzara nk'intwaro y'intambara. Kandi nibareba nabi bazabandikira amamandadare. Niba badashaka gufata Goma, nibayive iruhande basigaze nka Kibumba yonyine. Imbaraga ziri Sake bazishyira Kibumba, birakunda, birashoboka. Ariko bafungura umuhanda wa Sake Minova Karuba bigire gute? Ntabwo bigaragara. Barafungira iki zubundi ko bashobora kurinda ahantu batahafunze? Ariko ikibazo hariya ahantu Sake bivugwa ko hari ibirindiro bikomeye bya SADC n'ibya FARDC, bigomba kuhabanyira bitahabaza. ngira ngo nayo operation Springbok nayo iba kimokanye, ariko M23 yarahafashe, yarahabirukanye, bashyize ibindi birindiro za Mubambiro, za Mugunga. Ni kuko kubera abantu babyumve neza, gufata Sake cyakwisumbiliza ntufate Goma, urabufunga umujyi wa 2 miliyoni n'igice. Icyo ni icya mbere. Nabonye ahubwo Loni ivuga na 700. Icya kabiri ubwo na 700 birashoboka. Icya kabiri hari inkambi z'impunzi zegereye uriya mujyi, zaba za Kanyarucinya, zaba za Rusayo, za Mugunga, aho hose hari inkambi z'impunzi zaba déplacés internes badakeneye kubirirwa bumva induru y'amabombe. Abo ni abantu bari aho ngaho. Ikindi cya gatatu nuko gufata Sake urimo urafunga n'inzira z'amabuye y'agaciro y'abandi, yaba yava Rubaya, yaba ava he hose. Donc hari ibintu urimo gukora, ariko hari ikijisho kitari bukurebe neza. None iyo Rubaya ntiwanayifashe, urumva urayizitira gusa utanayifata ngo binarangire bamenye niba baza kuyagushakira iryo soko. Ntabwo ari byo yabirimo se nayo M23 yabuze. None se nibiri bihambwe ku burebe Rubaya yabuze kwifata Rubaya n'ubundi yagiye ikayifata igatangira no kubagayenga ibiciro n'abibwota amasimbi. M23 rwose imibare yawe ntawamenya ngo imeze gute. Nige ndifate Rubaya nkuko yafashe Somikivu hari ijya Rwindi, nacyo ni kirombe gikomeye cyane. Itangire niba bashaka amabuye y'abandi bavuga bati nibo bazayibwira ngo fata Goma, none hayo mucukura tubona abona hanyura, twe cyo dushaka na amabuye turimo kujyana. Ikindi abantu bajya bavuga ngo M23 ngifashe Goma ngo ntiyabana abasirikare ngo bohereze umutekano ngo muri Goma. Njya mbona izo nzitwaza abantu basesenguzi bazivuga. Nawe ari kujya ubivuga uti sinzi niba ifite polisi yacunguriya mu gihe. Jewe nabivugaga kera, ingabo zigose Goma zanayirindira umutekano amanywa n'ijoro. Nese ko ziyigose n'ubundi si abasirikare se? Kuvuga ngo abasirikare kubogera wese M23 ibuze experience mu bintu bya gipolisi, hari abayirimo b'abapolisi bayigiyemo, urumva. Kandi kubwira umusirikare ngo ahinduke umupolisi ntabwo bigoye. Ikigoye no guhimfa umupolisi ukamuhindura umusirikare. Aho kubwira umusirikare ngo umupolisi ni ikintu cyose, niko kuvata ifu ngo yibyazemo kawunga, no gushyira mu mazi ugatogosa ubundi ukagira gute. So no kuvuga ngo M23 icyo kimwe nashaka kuvuga, ingabo zigose Goma zanayirindira umutekano amanywa n'ijoro. Cyo si icya mbere. Icya kabiri cyakasamutwe
ikintu cyose M23 itinya ko cyayiba higeze muri Goma, ibyaha bayidodera, amadosiye bayikorera, n'ubundi izayakorerwa igose Goma, yitwa ko ari kuyicisha inzara. Vomeye kire ifata Goma, noneho Goma ikagaburirwa na ya mihanda, igatunganirwa. Yego hari icyicaro cya MONUSCO ndabyumva, ariko none MONUSCO isanzwe ibana na M23. Ese Rwindi ntabwo ariho hari ibiro bya MONUSCO birakomeye muri kariya karere ka Nord Kivu? Ubu se ko baturanye none nkuko baturanye. Icya gatatu navuga, M23 ifashe Goma yatukwa nk'ukwezi kumwe, ibitutsi, amabomba y'ibitutsi, inama zahita ziterana, ariko ibaye serious. Urumva ibaye serious amezi abiri nkuko nahari bacecetse naho baceceka. Mu yandi magambo M23 ikwiye gufata ikibuga, gufata Goma kandi ikabanza ikanateguza. Buriya nashyiraho itangazo, urumva, nabanza ngafunga ikirere cya Goma nk'icyumweru kimwe, bakabanza bakitonganya, ubundi ngahita ndekarara Goma nk'umujyi uri under fire y'umuriro, kabanza nkabinyuza mu itangazo kugira ngo ntange umwanya yuko urimo abone umwanya wo guhunga. Ibyo wamara kubitangaza noneho ukadivansinga nko mu kindi cyumweru, ubundi Goma nayifata mu gihe cy'ukwezi. Icyumweru cya mbere gufunga ikirere, no fly zone y'indege za gisirikare n'iza gisivile byose. Icyumweru cya kabiri kwandika itangazo yo guteguza umujyi wa Goma. Icyumweru cya gatatu gukuramo kiriya kibaya cya Cyanzarwe no gukuramo Sake yose na Mubambiro, nkashira ibirindiro bya mbere Mugunga. Icyumweru cya gatatu nkayinjiramo, no kwinjiramo gusa, no kwinjiramo nkuri kuri parade. Ubundi Goma isa nk'iyamaze gufatwa mu bundi buryo nanone. Ariko gukomeza gukikiza Goma ntuyifate wicisha abantu bangana kuri iyi nzara, abana bakeneye amata, abakeneye ikindi byose. M23 bazayishinja ibyaha by'intambara kandi izayibona. Bazayibona kabisa. Rero icyo batinya n'ubundi bahura nacyo bayigose. Vome yo kuyifata rero. Ariko izo tekinike n'izo tactique n'ibyo byaha by'intambara uvuga, mu mibare yabo ntabyo babona. Impamvu batabibona nuko ayo madosiye atarafungurwa, kandi n'ubundi ibimenyetso ushaka kuyabafungura arabifite. Vous avez complètement encerclé une ville habitée par plus de 2 millions. Icyo ngicyo ubwacyo kigize intuzi. Urumva nese bashaka kuzayibona byabagezeho, ariko wibuke neza yuko ufashe Goma, urumva, ntabwo icyo ngicyo waba ukigishinjwa cyuko waserekeye umujyi. Wasigara uhanganye gusa n'abadiplomate banyuze amabuye muri Goma, ariko ntacyo wagushinja kuko umujyi wabona ibyo kurya, ubona amazi, ubona buri kimwe cyose. Icyo se ntabwo waba ugikuyeho. So ibiri juridique rero niyo ubungubu byabahama batarayifata. Naho ibindi bisigaye bya diplomatique kandi bahangana nabyo. Uza gupapira isoko nawe mwari bagayininga. Mu yandi magambo M23 izashyireho, izakore declaration y'abayobozi b'umujyi wa Goma itarawufata. Urumva ivuga ito Canisius gavana w'umujyi, meya w'umujyi wa Goma, umwungirije no yungu ibanze batera ubwoba itaranawufata. Ishyireho ubuyobozi bw'umujyi wa Goma n'umuyobozi wa polisi muri Goma na komanda ushinzwe umujyi wa Goma itarawufata. Ibanze batate irebe ibitekerezo byabo. Nibitagenda gutyo rero, icyo ntakwemera nanjye ni ukurekura ibirindiro nka Kibumba, ariko ibirindiro bya Sake yabirekura. Ibura muhanda ikawurekura. Gusa diplomatiko mushobora no kurekurwa nanone binyuze mu biganiro, ikaba corridor humanitaire. Ibyo rero urumva ni stage yindi. Ntabwo M23 irajya mu biganiro na leta. Buriya M23 cyafite umuzigo, ntabwo irabarekonesa, ntabwo barayikuganiza mu rwego mpuzamahanga nka interlocuteur wa guverinoma, ariko n'ubundi izabihabwa n'ifatwa ry'uriya mujyi. Uriya mujyi niwo uzabatiza M23 muri Jordan, igahabwa izina rya nyaryo ryo kuganira na leta. Ubwo nibwo bazatangira kuganira mu corridor humanitaire. Imfungwa nizo zatangira guhererekanwa, buri kimwe cyose kizatangira kujya mu buryo. Erega ntabwo nanjye ndiko ngo wafata biriya byano ngo wafasha ahantu. M23 sifite hehe hundi, ni hehe yafasha ababaza leta yakisha sa hehe se hari umujyi ifite. Twabivuze mu kiganiro cy'ubushize, Kongo ifite intara 27, ubwo ifite n'imijyi y'intara 27, nta numwe M23 ifitemo. Ubwo Kongo mu by'ukuri kuri government ikora ku birometero 2500 uvuye i Goma, ubwo byabuza Tshisekedi gusinzira. Ntago nkubwiza uko irandi Tshisekedi sinagana na M23. Nese M23 yitwaye narabikubwiye ubushize ngo M23 ngo ikora nka staff ya guverinoma ya Kinshasa, isa nk'ari abakozi ba leta bubahiriza umutekano aho yafashe. Ntibahemba leta, nta kihombo, ntacyo bayisaba ngo barye gatatu ku munsi bigaburira.
ufite umwana nkuriya rwose ubariza umutekano ahantu yafashe, nanjye nakureka nkajya nkuyobagiza nguteza za sadeke zigukuramo babiri zigira gute n'iki. Mu yandi magambo M23 ntabwo ndi leta twaganira utaramfatana n'intara n'imwe gute se. Na RSF yafashe Capital, ifata na radio, ifata n'ikibuga cy'indege, ariko General Burhan ntibaraganira. Uzi ko leta kishobora kwangana na M23 yarafashe na Lubumbashi na Kisangani igakomeza ikanga ko baganira. Uzi ko M23 ishobora kugenda ikagira na za kwa Mudu hari mu nkengero za Kinshasa ikanga ko baganira. None ntubafata n'intara n'imwe, ngufate n'ibiro by'intara n'imwe, ngufate n'umujyi n'umwe w'igihugu. Uburiya Goma n'umujyi wa gatatu bungu bujuma Lubumbashi uvuye kuri Kinshasa. Goma yaciyeho Kisangani mubone na Bukavu. Nturafata uwo mujyi ntabwo yigeze bwa utinya, urumva. Ariko imijyi ni ikintu kiri potentiel kubera iki Goma ikomeye. Goma ituwe n'abaturage bangana batyo. Goma ifite international airport nini cyane muri aka karere, urumva. Goma ni intara ifite ubutunzi bukomeye kubera yuko ni irembo rya Repubulika ya Kinshasa rikomeye cyane. Ufashe umupaka wa Kasumbalesa uri kuri Zambia ugafata icyambu cya Matadi, ndatekereza ko handi hantu hinjizwe ibicuruzwa byinshi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kuri Goma. Urumva Goma uyigize nk'icyambu runaka banavugaga ko ari umupaka wambukwa n'abantu benshi ku isi yose. Nyuma ngira ngo no muri nyuma wo kuri Mexique ya Amerika, urumva. So Goma rero ifite izina rikomeye, ariko M23 n'ibinakeneye ko izaba principal interlocuteur wa guverinoma. Ntabwo bizakunda idafashe Goma. Kandi rwose aho ibintu bigeze ikeneye kujya ku meza y'ibiganiro na leta. Ni nabyo bizahagahenge ibihugu bituranye na Kongo. Buri ifashe Goma ibihugu nk'u Rwanda byabana ntuza koyoko bikaruhuka, bakamenya ngo hari abagabo bafashe Goma batakikikije, bakeneye ku meza y'ibiganiro, baganira baryaryana, baganira bagira gute. Ntumbaze ikizava muri ibyo biganiro. Ubwo uvuze ibihugu bikikije Kongo, mpita nibuka ejo uyu mugabo uhagarariye Kongo muri Loni urimo avuga ngo u Rwanda nibarufatira ibihano. Wabibonye? Nabibonye. Zeno mu Kongo uhagarariye Kongo mu muryango w'abibumbye rwose aravuga ko akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi kagomba gufatira u Rwanda ibihano, akavuga ko kagomba kwirengagiza ibindi byose. Iryo jambo kwirengagiza ibindi byose. None se Kongo aho kugira ngo akanama k'umuryango w'abibumbye kiteranye n'u Rwanda kafatira ibihano, Kongo yarwanye n'u Rwanda niba yumva ko u Rwanda rwarayiteye, ifite ingabo, ifite abayitabaye, kandi mu mategeko ya sadeke harimo yuko igihugu cyayo gitewe ibindi bitabara, abatabazi bafite kidasetinga intambara ngo irwane nyine nk'iyatewe. Nako n'undi sadeke yaratabaye. Ako ntiyatabaye, ntabwo yatabaye Kongo mu ntambara. Nese hari mu ntambara n'ikindi gihugu. Yatabaye Kongo mu ntambara n'abaturage bayo, nabyo ntibinumvikana. Ubundi ukuntu abaturage bagirana ikibazo bagasubiranamo, sadeke gaje gutabara umwe aho kugira ngo ibajye hagati. Ni nahe zarasirwa igashira. Ndashaka kuvuga ngo Kongo niba biri mu ntambara n'u Rwanda, mbere yo gusheta bari yakwishesa ubwayo. U Rwanda n'umufatanyamaboko rwa Loni nibwo rutanga abasirikare benshi n'igihugu cya kane ku isi, urumva. U Rwanda n'umufatanyamaboko rwa Union Africaine rwubahiriza amahoro muri Mozambique na Central Africa. U Rwanda rufite byinshi muri diplomasi ku rwego rwo hejuru mu rwego rw'isi. Urarusabira ibihano bidafite fondoma. Kongo ni dekaranje intambara, nabo kandi ni dekaranje intambara. U Rwanda zahita ruyirega ko ariyo itangije intambara, urumva. Ahubwo ibihano babifatire Kongo. Urumva ukuntu Kongo nayo ifite umutego buriya. Kongo zamuwenderese Karimushe yibwiraga ngo iki niki, yahita igaragara nk'itangije intambara ku Rwanda. U Rwanda rukayishinja gutangiza intambara, bya bihano bigafatirwa Kongo, cyangwa se u Rwanda rukayivuna. Byose birashoboka. Buriya Kongo itangije intambara rwose nka zirangabo za sadeke zirukanka, kuko intambara y'ibihugu yabitangiye, kandi nta na zimwe zaba ziteguye guhagarara imbere y'ingabo z'u Rwanda muri ziriya zose ziri hariya. Ubwo urumva Kongo iri hagati y'intuze y'inyundo n'igifashe, yabuze uko ibigenza. Noneho Tshisekedi ejo bundi aherutse ngo gutega iminsi igihugu cy'u Rwanda. Intambara zose zarangiye zimuragira arutega iminsi n'abayobozi barwo,
sha nimugende sha ntagahora gahanze mu buryo bumwe cyangwa ubundi buzavaho ubutegetsi. Kongo rwose abantu bayigira inama sha ntago mbizi. Gusa M23 ifite akazi gakomeye cyane ko kwibrandinga mu rwego mpuzamahanga. Wabonye ko Bintu Keita arimo kuyishinja yuko ngirimo kwigarurira ubutaka bunini kurenza ko byigeze bibaho mbere. M23 rero M23 ntureba buriya M23 imeze nk'akagati kameze hagati cya giti kimera hagati y'imbibi z'abaturanyi giteranya abaturanyi. M23 izitangaze itangaze ikitekereza ikureho impaka. Nibitagenda gutyo nyiza gihe igonganisha intuza imeze nk'akayuzi kameze hagati y'abaturanyi. Gusa ndayumva nayo buriya gufata Goma babandi bashinja ngo gusahura bahita bavuga ati noneho mwageze no ku mipaka mpuzamahanga kandi nabonaga n'ubwo barayifite ariko bonaga n'ubwo ko nawe ushaka kuyivugaho. Sha niba yirinda gufata Goma ngo bitayiteranya n'ibihugu nk'u Rwanda simbizi, kuko u Rwanda nabo kugira ngo rugire umupaka uyoborwa n'inyeshyamba n'umujyi umeze kuriya noneho bari bacuruzanya ibihugu nka East Africa. Urabona nka za Tanzania za Kenya ibicuruzwa byabo biza muri Goma noneho ubwo bikakirwa n'ikitwa guverinoma noneho kugira ngo byemeranye kugira. Urabona M23 ifashe Goma ishyizeho nk'umupaka hagati ya Nord Kivu na East Africa, kuko East Africa gucuruzanya n'umujyi nka Goma umujyi uyoborwa n'inyeshyamba hari amaprotokoli atajya atungana neza. Nkeka ko M23 nga gufata Goma ngo ititeranya n'aba baturanyi muri East Africa bajya batinya bacuruzanya n'inyeshyamba ikavuga utereka tuyigote. Urumva ariko wibuke neza karinija buriya iyo tuvuga ngo Goma ifite ikibazo cy'ibiribwa n'inzara n'iki byose buriya n'abaturage ba M23 uyobora nabo nubwo kuyoborwa n'inyeshyamba bitabyoroshye badashobora gutera amagambo hejuru ariko nabo banyotewe n'ibicuruzwa biva muri Goma. No kuvuga ngo crise iri muri Goma, crise ikaba no nyuma muri M23 kuko abantu bo muri M23 muri ibyo byaro bagemuraga ibicuruzwa i Goma. Ubwo nabo barakennye baranguraga ibicuruzwa muri Goma nabo barakennye ntibagita agafaranga. Bya mbere twashinjaga M23 twavuga ngo international inkiko zashinja M23 mu baba bayishinja kwicisha inzara harimo n'abaturage bahana iyobora batagifite umujyi mukuru bahahiramo. Ubu niba bajya Uganda niba bajya hose nk'abakisoro nk'ababonaga naho biroroshye ariko hari serivisi ukenera mu mujyi mukuru w'intara iz'ubutabera amakaminuza abigaga bajya muri vacances. Sha reka nkubwire bizarangira M23 ifashe Goma kugira ngo ikureho intuza. Ibizabe nakuyeho ikintu cyo kuba ifite ingabo zirwana ziteranya umugongo. Zimwe zirareba muri Warikare, izindi zirareba muri Grand Nord za Robero, izindi zirareba muri Goma. Urumva ko bakoresheje imbaraga nyinshi z'abasirikare barwana bamwe bakoze umuzenguruko uteranya umugongo ariko bafashe Goma barwana bari mu cyerekezo kimwe. Simbizi rero reka tuzarebe ko bizagenda nibo babizi. Buriya rega muri komande yabo bafite icyo batinya nabo barakizi impamvu batafata hariya. Ariko njya nibaza ugiye nko kuperetinga umuntu nk'umuganga ukamutera ikinya cya mbere ukabona cyamufasha ikinya kiraryana ukamuhoza mu binyawo utamwoperetinga uwo murwayi ntiyaza gutoroka. Uzi gushyira umuntu kuri rendez-vous chirurgicale yo kumubaga wenda nk'abaganga bakagira ikibazo timu ikagira ikibazo uzi ukuntu ahita ababara cyane. None iriya Goma abaturage muri Goma ubwabo bahora bategereje gufatwa n'M23 babateye ikinya inzara yenda kubamerera na kubica none barayishatse barayibuze. Buriya abaturage muri Goma benshi basigaye bifuza M23 kugira ngo findi urutwe na findura uwisubirira gushaka fromage masisa asubireyo cyane ko banabwirwa amakuru ka M23 nta kibazo gihari. Urumva abajya gusurana basurane abaza mu butabera mu nkiko bongere baburane bacumekane abafisambu umumotari uhakumbuye aje kwishakira amafaranga abakumbuye kujya Bunagana kujya Uganda baciye hariya nka M23 ifashe Goma za mabisi yajyaga za Beni aciye mu Rwanda yajya cinzira hafi ya Bunagana cyekare M23 itinya inshingano kavuga turi dufata umujyi tuzishyurwa n'imihanda irimo yubakwa. Urumva niki byose nta wamenya
ariko guhunga inshingano simbizi birashoboka, ariko Goma izayifata byaze bikunze. Niyo makiriro. David, ahubwo nazo mbona bavuga ko irimo gushaka no kugeza Ituri. Irajya gukora iki ariko yabanje gafata Goma abandi bakayoboka. Iyo ufashe chef ya province ubundi butegetsi butegetswe kuyoboka. Bakajya baza no mu nama. Aho gufata Ituri nafata Goma aba muri zone, aba muri territoire ya Warikare, Rubero na Beni bakayoboka. Babasigara bayoboka heza. Bajya mu nama se za heza. Bajya mu nama se z'intari itari yabo. Hari abahita bayoboka. Uwafashe uwo mujyi w'intara. None se meya wa territoire ya Warikare yazajya mu nama muri Beni, mwambe muntuze muri Ituri, yajya muri Manyemase, muri Sud Kivu se, ngaho mbwira nawe yajyana amadokima, yajya mu nama bakamuterera kashi y'intara itariye. Bariya uhita ushyiraho itangazo bakayoboka ubutegetsi bushya bw'intara, ushaka utabishaka akagikisha se. Rero kwagura ibirindiro ujya muri Beni, ujya muri Rubero, urajya gukora iki? Nta kazi mbona bazajya gukorayo. Siko mbikeka. Ahubwo kupfusha imbaraga ubusanya amahanga nakwinjira muri Goma bikarangira. Goma izafatwa bitonganye ntago bazitonganya igihe kirenze icyumweru. Ariko ejo muri Kibumba habaye imirwano naho. Muri Kibumba ejo nabonye ngo hari ibifaru bya Malawi na Tanzania byaharasiwe. Ejo numvaga bavuga Isake ngo nabo babitwikiye. Isake. Sake rega nakasa mutwe. Ariko buriya njya nibaza. Buriya nka gavana wa Sake, urumva? Wambe nka gavana w'intara Kivu y'Amajyaruguru. General Major Chirimwami. Buriya ayobora umujyi maze kuri agasinzira. Niyo arasinzira. Agasinzira muri Goma. Akaraka. Wasanga afata akajugujugu akarara nk'Ubukavu. Ntabwo wasinzira Karinija. Uriya mujyi wa Goma usa nkaho ufashwe. Usa nkaho ufashwe, ariko leta yakishaza ntiyicaye ubusa. Ishobora kuba ishaka kuzakoresha uburyo bwa diplomasi bagafungura imwe mu mihanda igaburira Goma. Kuko buriya Goma nimara kwishwa n'inzara neza, nibyo nakubwiraga, izo nkiko zizahaguruka mu biganiro biganirirwe, kandi iyo koridoro humanitaire nabonye no mu biganiro byagiranyweho nandera, niba ari hagati y'u Rwanda na Kongo, niba ari hagati yandi, iyo koridoro humanitaire yateganyijwe mu biganiro birimo kuganirwa. David, ibi biganiro barimo bateganya abantu bo muri Rwanda byo guhura kwa Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi, urabona bizashoboka mu gihe imvugo ya Tshisekedi ku minsi ishize yavuze ati buriya butegetsi amaherezo buzavaho cyagiye Salva Kiir yagiyeyo? Umuntu uri mu biganiro witegura guhura n'undi n'izira mvugo akoresha? Iyo bataraganira yemereye kuzikoresha, kuko n'undi ibiganiro batarabitangira kubiganira. Nta mpamvu nimwe kutabikoresha mu gihe batarajya ku meza y'ibiganiro n'ubundi byeruye. Ahubwo turebe ngo bagiye ku meza y'ibiganiro ntibakemura iki. Ntacyo mbona cyo gukemura gihari, kuko ntabwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibonamo nk'igihugu cyiteguye gufasha hasi gukorana na FDLR. Bavuga ko mu gisirikare cyabo bapfa guhanyanyaza aba FDLR, kandi nuvuga ama FDLR ushyiremo na za Nyatura n'iriya mitwe ya Mayimayi yatojwe na FDLR, bose n'amashami ya FDLR muri make. No kuvuga ngo nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakwiyambura FDLR y'abakomoka mu Rwanda, ideoloji ya FDLR n'abatorwa na FDLR still baza bakiri muri Kongo. Abanyatura, abaki abo bose bagiye batorwa na FDLR. No kuvuga ngo inateye n'intambwe niyo ntambwe, bakavuga ati FDLR wakomotse mu Rwanda taha, sibyo? Still FDLR zabikiri muri Kongo, igifite ry'abara rya FDLR yahindutse izina wenda n'urugero, urumva? Kandi ayo mabi na ideoloji ya FDLR izaba igikomeje gusubira no gusagamba, ikirezwe n'amaboko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo mu kanya twavugaga ambasaderi wa Kongo muri Loni, uw'u Rwanda Ernest Rwamucyo, nawe avuga nk'ibyo uri kuvuga ko impungenge z'u Rwanda arebye iriya mbere ari ukubungabunga FDLR, iya kabiri bikaba kuyinjiza muri FARDC n'indi mitwe nka Mayimayi na za Wazalendo. So icyo ni kimwe. Icya kabiri navuga nuko
ubwo nawe yari muri Loni barimo baterana amagambo ntabwo nari nabisomye. Ikigaragara rero nubwo abantu batajya babyegereza umutima cyangwa bitekerezeho, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ikibazo n'ikibazo cyakemuka mu burasirazuba bwa Kongo, yego kuganira ntabwo ari bibi, nta n'uwabisubiza inyuma, ariko buriya hakemurwa ikibazo rwose cy'umwe kurasa undi, akarasa undi akumva ko amushoboye neza noneho akamushyira akavuga ati nyoboka. Buriya M23 ni nakubwira irimo guteranya ibihugu, itarwana ifata nyine ngo idategeke bigire gute, kuko inesha FDL. Icyo nicyo cya mbere, niyo yashobora kwamururaho FDL kuri guverinoma kubera imbaraga z'isasu. Turimo kujyana abantu bayobora hariya bahazana ubundi butegetsi, indi administration nicyo ndimo kuvuga, bakaza bashyiraho amategeko yubahirizwa. Waba warahoze uri FDL uri umunyatura iki n'iki, bagutoza bakagukuramo izo ideology, wazamura agahanga bakarwana ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko leta ya Kongo sizaba irimo kwitera indwara ngo igere kwitera umuti. Ngiye kuvuga ngo leta ya Kongo izazana agakiza hariya hakiri FDL bakiri kumwe, ntabwo bizakunda. Ishobora no gushuka FDL igihumbi ati dore musubire iwanyu, ariko hasigaye ibindi 7,000 cyangwa 8 cyangwa 10 9. Ibizaba bisigaye muri Kongo bizaba bibatijwe bihindutse abatagatifu. Erega leta ya Kongo ntabwo irakoresha iturufu yo kubeshya amahanga vis-a-vis y'ibya FDL. Buri izabakorera agashyuza uzabureba, izafata abazarendo nk'igihumbi, uvuga iti sha mwese wenda abishobora kwita kare FDL, ivuga iti dore ngabo. Ariko se umubare wa FDL banyawo uzaba yisigayemo Gice bitakwiraza abakiri umudepite afite imvugo nk'iza Mugesera, abandi bose n'ikindi kintu nk'ibyo, ubwo urambwira ngo amahoro azahenda ryari karenje? Hari hakeneye gufatwa n'imbaraga za gisirikare za M23 zikashyira administration ifatika izira ikaziririzwa ideology ya FDL. Urumva izo mbaraga zamara kujya hariya bazumvikana na Kongo, batazumvikana awa noneho bikaba byaha n'iki, bikaba byaha n'icyizere u Rwanda koko uwahabohoye ari umuntu uzirana na FDL mu migenzo yayo yose. Ariko kuba hayoborwa na leta ya Kinshasa ngo niyo ngiye kuhagarura umutekano ntabwo byakunda. Ibiganiro bya perezida rero bashobora kuganira, umwe aryarya undi undi aryarya undi, kugira ngo wenda icyo byakuraho ni ihangana ry'ibihugu mu rwego rwa gisirikare, ariko ntabwo byakemura ikibazo kiri hariya namba, ntibishoboka. Ubu simbona ko Kongo yarwana n'u Rwanda gisirikare cyangwa u Rwanda rwarwana na Kongo, amahanga arabihagurukiye, ariko kandi ikimbirane ryo rizakomeza risinziriye. Kandi icyo kimbirane risinziriye ibyo rikoturanisha ibibazo hariya bivuke bimere kuriya. Mu yandi magambo abantu biteguye intambara y'igihe kirambye, amakimbirane y'igihe kirambye kurusha kuvuga ngo bizakemuka. Barimo gutegana iminsi ngo se shahu, ntago bikunda, ntago byakunda. Ubundi normalement FDL leta ya Kinshasa yagombye kuba yaratumyeho SADC ngo irasire FDL, bakavuga bati bari M23 bareka aho tuzahurira turahaza, dufitanye n'ibiganiro twagiranye n'amasezerano twasinyanye, nimuze muduhanduremo FDL nimwe mwayishobora. Buriya ariko ndakeka ko mu bantu SADC irimo guha amahugurwa harimo n'aba FDL, kuko irimo gutanga amahugurwa n'amakosi. None se SADC izi gutandukanya FDL n'umwe FARDC? Aba FDL barimo kwiga imbunda nshyashya, amatagitike mashyashya yo kurwana bigishwa na SADC, kuko bose badeployinze hamwe. Iyo bavuze tugiye gufata itsinda rya mubambiro turyigisha imbunda neza, FDL ubwo nayo birimo. Iyo gutyo none se urambwira ngo niba Kinshasa arahuruje ingabo zo kurwanya M23 kandi M23 ntabwo ariyo ipfa n'u Rwanda, ngireke guhuruza itsinda riyamurura FDL, ubwo se urambwira ngo FDL irimo gufata amahugurwa n'amakosi mashyashya n'imbunda nshyashya, urumva ikibazo cyane gukemuka uyu munsi kareneje. Bari gutegura ibintu by'igihe kirekire. N'iby'igihe kirekire. Hanyuma David, nabonye igisirikare cy'u Rwanda ubwo turimo turagenda tunareba tuva muri Loni tuza hano mu Rwanda cyakiriye abahagarariye inyungu za gisirikare muri ambasade zo mu Rwanda. Yego, nahoze mbona General Karuretwa wo muri Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda, Patrick yarakiriye bareba military attaché, ariko bishobora kuba hari uburyo b'ibihugu 30 bana bivuza amazina. Hari uburyo buri rotative, non c'est pas rotative, hari uburyo buri routine ingabo z'u Rwanda zijye ziha amakuru
zapudetinga bano bantu abamilitari atashe muri za ambasade ntabwo tuzi niba iri ari sesiyo extraordinaire cyangwa ari uburyo uri ordinaire. Hari ukuntu nabonye babyanditse kuri Twitter ya Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda. Nabonye baganiriye ku bireba itegeko rigenga ingabo rishyashya z'u Rwanda. Rimwe Minisitiri Mariza Munda yari mu nteko avugaho, baganira ku mutekano yaba mu Rwanda, mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Yego. Biriya rero byo bifata nk'ibintu bisanzwe, ni inama si ubwa mbere wese n'ubwa nyuma. Ariko ubwo urumva kuko wabonye ko babajijemo ibibazo bitandukanye, aba ba military attaché banabaza buriya mu byo banabaza iby'umubano w'u Rwanda na Kongo aho bigeze. Kuko birareba akarere. Birareba akarere, u Rwanda rukabaha amapudeti y'ibigezweho. Nkeka yuko ni uko twabifata, ariko nanone twibajije ntabwo byari bisanzwe iri kimbirane rya Kongo ritarazamuka. Mbona zino nama jewe niko batangiye kuzitangaza cyane. Ubwo nizere yuko amahanga bahaboneye umucyo ku byo bakeneye kumenya, ariko bakagaragaza n'impungenge zabo. Ntabwo ziriya nama tuzatendinga. Urabona no mu bibazo byabajijwe nta na kimwe baravuga ngo babonye umwanya wo kubaza ibibazo ntibavuga ibyo babajije ibyo ari byo. Abasirikare nuko bateye ibyabo nyine bifata gutyo. Hari harimo aba Algeria, Ububiligi, Repubulika ya Czech, Denmark, Ubudage, Ubuyapani, Yorodaniya, Kenya, Namibia, Ubuholandi, Polonye, Korea, Ubusuwisi, Suwede, Uganda, Turkiya, Ubwongereza, Amerika, Zambia, Zimbabwe. Nyine hari harimo aba military attaché bo muri zo ambasade. Iriya ni inama isanzwe yo nta birenze. Iriya ni inama isanzwe, ariko nta itandukanye cyane n'ibyo bibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo, kubera ko zino nama zadutse cyane mukuru no mwaduko w'iki kibazo. Wenda zabaga mbere ntibana zitandukanye, cyangwa habaga nk'imwe mu mwaka. Ubu zisigaye buri gihe, kenshi buri gihe mubona ko zikunze kuba ugiye gupima ukareba hagati y'inama n'ubona igihembwe kiba kirimo. Ariko nk'ibibazo nk'ibyo ntabwo byabura kugira gute, ntabwo byabura kuganirwaho, cyane cyane ko aba military attaché ari bo bajyanama mu bya gisirikare, ngira ngo baza ambasade zabo. Ubwo rero bahamenyera amakuru, bakamenya iterambere ry'igisirikare, ibyo bashobora gufatikanyamo n'ibisirikare bitandukanye babaserukira, igihugu baserukira, abamasoko, abiki n'iki. So nje nicyo nabonamo wabihuza n'aka karere nk'uko byigaragaza muri iryo tangazo ya Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda. Ariko niba bishobora no guhinduka no kugira icyo bicenjingaho game y'umutekano mu karere, ubwo wenda kirahari simbizi. Ubundi nk'ibyo byaba byiza mu gihe umuntu yabonanye na Fadel Rwivanga akamubaza ibyinshi, ariko je ntacyo nabimenyaho rwose. Gusa abantu ba military attaché nibo bantu baba bakurikirana iby'umutekano n'ubutasi muri za ambasade zabo. Yego. Dore turafasiyo babaza n'abafite amakuru bashingiraho. Ntekereza ko ikibazo cy'uwo muntu atari ikibazo cy'umuntu baza ashaka kumenya gusa, ni ikibazo cy'umuntu ufite ibyazi. Ngira ngo iyo nama ibishyushye, byanze bikunze, ntabwo iba yoroshye. Ndetse ibyo bavuganye byinshi ushobora kubimenyera mu matangazo za ambasade ziba ziri buzasohore mu minsi iri imbere, no kureba imyitwarire ya ambasade iyi cyangwa iriya, ukavuga uti simbizi. Ushobora kubibona mu matangazo ya ambasade ku giti cyazo, uwatashye yatahanye iki, icyo yabajije cyasubije iki. Nubona inama nk'iyibaye ukabona nka ambasade y'Ubwongereza iravuze abaturage bacu ntibemerewe gutembera naha, ujye umenya ko atabaye satisfait cyangwa satisfaite n'ibisubizo yahawe. Ibyo niko mbitekereza. Ariko wenda bishobora no kuvamo ibyo tubona mu biganiro by'ibihugu nk'uku nguku. Uwa Kongo sinzi niba yari ahari, niba atarahari ntabwo ubwo nyine yari ahari, ariko mu bigaragara niba n'umuryango mpuzamahanga ukomeje kudoma agatoki ku ikemura ry'ikibazo bijyanye n'ibiganiro, nabo babigiramo uruhare. Cyangwa se bakabwira za ambasade zabo bati nimwihebere ibihugu n'imvugo tuvanye muri iriya nzu ya Kimihurura, urabona ko nta mahoro menshi arimo bitewe n'amakuru babahawe, cyangwa ko ibiganiro biba byagenze tumusufere babaye mu nama, buri wese atwahanamo icyo agenda abwira ambasaderi ati waruze n'ibindi. Yewe inzira y'amahoro hagati yo Kongo n'u Rwanda iri kure nk'ukwezi, cyangwa se agataha avuga ati waruze n'ibindi. Byose birashoboka dukurikije amakuru duhawe n'ibibazo twabaje nuko twabisubijwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. David, ejo
ejo ikinyamakuru Bwiza cyanditse inkuru ivuga ngo Red Tabara yifatiye ku gahanga ubutasi bw'u Rwanda. Ubwo twambutse gato mu Burundi. Yego. Uribuka ko kuwa mbere nibwo twaganiraga kuri cya kiganiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yahaye Jeune Afrique, yatangaje rero ko ibitero Burundi bumaze iminsi bivuga ko bwagabweho na Red Tabara nta byigeze bibaho, ko ahubwo ari ibinyoma leta y'iki gihugu yahimbye mu rwego rwo gusiga icyasha u Rwanda. Hari indirimbo ku rugamba twari turirimba. Yego ndikomeza ivuga ngo batwise ingegera, batwise inyangarwanda, tuba hasi umuriro, basaba imishyikirano. Uribuka ku kiganiro kugeza gukora amezi anashize? Yego. Nkubwira ku byuko hari Red Tabara ndundi. Sinagihaye Primo Media Rwanda, so nagihaye. Ukuntu Burundi bwakoze plan yo gukora Red Tabara bukayiforoma, buzajya bukoresha agakino kose ubushaka muri aka karere. Ni cyanyuzanga kuri Primo Media Rwanda. Nese ikimenyetso ntabwo wakibonye. Ubu koko twiga ugiye kunteza imetero, uracyasoma nyine. Red Tabara ndundi yatangiye kwigaragaza. Aho bwa mbere mu mateka Red Tabara itangiye kuvuga rumwe n'igihugu cyabo, bahenyuza u Rwanda. Ubu se kandi mujya mu marishara nkora iki? Erega nta kintu kiri, kandi reka nkubwire, nta kintu kiri ku isi kitazwe. Ni ikibazo cy'igihe gusa. Red Tabara irimo koperatinga mu karere k'ibiyaga bigari. Ni Red Tabara yashinzwe n'ubutasi bw'u Burundi. Ndetse banafata bamwe babanyuza mu nkambi z'impunzi kugira ngo babone ibyangombwa ndangampunzi, bajya babona ko babakoresha babashinja ibihugu. Uwanyuze mu Uganda bazamushinja ko yoherejwe na Uganda, uwanyuze mu Rwanda nk'imahama n'ahandi hose bazamushinja ko yoherejwe n'u Rwanda, kuko icyo cyangombwa aragifite. Nubwo wenda bamwe ushobora kuvuga ngo yatashye anyuze hehe, icyo si ikibazo cyaho kunyura. Igihugu cyawe cyabigizemo uruhare, ntiwabura aho unyura utaha. Noneho bakabashyira amatsinda y'imbonerakure, urumva, bakajya babakoresha nka Red Tabara. Ariko ari iki? Ari itsinda ry'ingabo z'u Burundi zakoresheje. Iriya ni porogisi ikoreshwa n'ingabo z'u Burundi. Ndetse urabona ko bazi tuvugana kuri radio, ni Rabire tujya tumukoresha, ubutaha tuzamwibutse tuzamuhe rendez-vous atubwira ukuntu nyine uriya Alexis Nduhije ari umukozi n'umutasi wa leta y'u Burundi. Ndetse ko igihe kizagera bakavuga ati tugiye mu biganiro na Red Tabara, ariko na Red Tabara yacu atahe ahabwa imyanya n'amafaranga n'iki byose nk'umuntu wabakoreye akazi. Rero ubwo nk'umuntu ukurikiye Primo Media Rwanda ibyo bidashoboka, ariko bibaho. Nta kuntu byumvikana ukuntu Red Tabara yoperitingira ku butaka bw'u Burundi ikagisubira muri Kongo n'ingabo ibihumbi z'u Burundi, nta n'umwe ufashwe. Ibaza urugamba rwapfuyemo abasirikare 9 b'ingabo z'u Burundi, hakaburamo no mu Red Tabara ukomereka. Abo basirikare bari abaskuti, abo basirikare bari abasaveri, bari abajiya bari ku burinzi. Ibyo birakumva bishoboka wowe? Ahantu hapfuye ingabo 9 uko bakomeretse ni nka 20. Noneho hari umuntu ugiye kukubwira ngo kuki ngo Red Tabara y'indundi yica ingabo z'u Burundi. Gufata deployment ukayishyirana y'abasirikare mudasanzwe muvuga rumwe, ukavuga ute abasirikare tureza afite record mbi, reka tubahe contingent yabo igende irinde position hano mu ishyamba. Red Tabara ikazagenda ikayica, n'ubundi mwumvaga mwarabakatiye nk'urwo gupfa. Ibyo si n'ibintu bireze. Wenda nka 2 babigenderamo binzira karengana, ariko nka 5 bakekaga gutyo babatwara babakuye nk'ahantu mabuso, batisha urafunguye ajya kukazana nyuma y'amezi 2, kandi bazi ko hazagabwa igitero kizabakorera umuti. Bati Red Tabara gutya na gutya, n'ikimenyimenye na kaza afite amakuru yose, umwe afite uwari burasi cyangwa 2 bati ubwo ngiye nyiboniye inkuru navuze ni ubutasi bwa Red Tabara butangiye kuvuguruza ubutasi bw'u Rwanda. Ubutasi bw'u Rwanda bwigeze ngo kuburira ubutasi bw'Ububirigi igitero kizabera mu Bubirigi. Ababirigi niki bashyubwoba bati mwabimenye mute? Ubutasi bw'u Rwanda muri aka kanya ubutasi ujya kuzanaho imikino ngo ni Red Tabara. Nyine Red Tabara itangiye kuvuguruza u Rwanda kugira ngo ivuge rumwe n'u Burundi, kuko urumva abarundi bakeneye kuyikoresha aha ngaha. Abarundi babuze ukuntu bikura muri iki kiganiro ngo bacyandikeho cya Perezida Kagame, kubera ko yabashinjemo ko yanabahamagaye akabashinja ibintu bikomeye. None baravuga ati kaga karata kacu reka tugakinisha kabari bo kabavuguruza. Ibaza nawe kugeza aho Red Tabara ivugu normalement koko byakabaye byiza ko Red Tabara yicecekera kuri ino nshuro, nubwo cyaba ikinyoma cy'u Rwanda ku Burundi cyakabaye kifasha Red Tabara mu ntambara barwana. Ntabwo byabaye ihangana. Ubu Red Tabara igeze aho kubanza bakina n'amakarita batazi kuyakina. Iyo yicecekera ubundi wenda hakavuga nk'umuvugizi wa leta y'u Burundi, hakavuga nk'ishyaka CNDD, hakavuga n'iki societe civile y'u Burundi, nyine ntago byabura. Ariko biriya byose birakorwa kugira ngo
abaturage bapfiriye muri biriya bitero batishyuza leta y'u Burundi amafaranga y'inzirakarengane zabo, bidateza n'ikimbirane mu gisirikare, ko leta irimo kwikina udukino. Niyo mpamvu Leta barahagurutse yishinja, ni twebwe ni mwebwe muri hehe? Nibavuga ahantu bateye baturuka, niba ari abagabo nibavuga ati twatereye aha turahangaha, ntago bikunda. Kiriya gitero cyo ariko Burundi ni igisirikare gikomereka, utapfa gutera kuriya ngo bagendane, kuko ubundi giyewe nk'umuntu ashinzwe nka zone nka division y'ingabo z'Uburundi iyobora hariya muri Vugizo, urumva ni kiyasi cyo kuvuga ngo abantu barasiye hano, urumva division yose ihagota no ku mipaka completoma, ku buryo ntawe usohoka mu gihugu bakabahiga. Ubuse rashiya ko nubwo bayishinja no kwirasaho ko yagerageje cooperating gafata abarashe hariya, igihugu ushobora gukora code and research ugasaka ingo ukagira gutuka gutahana abantu barateye 100 sha ukavuga uti mu gihugu hazasohokamo 5 bonyine. Erega na Habyarimana yarirashe ku itariki enye z'ukwa 10/19 avuga ngo arimo guhiga ibyitso. Ibihugu kwirasaho ntago ari ibintu bigoye, byabikora rwose. So Iran Leta Tabara ndundi ntago ari Leta Tabara yashizeho iya kera yashizeho bakora indi. Ni nkuko buriya wajya kubona nka leta ya Kinshasa iforomye mu 23 ikazasigara neza hari mu 23 nkongomani yiyoboka. Kandi mu minsi ishize barabigerageje barabibonye, igihe bwa butangazo bari butangiye gusaba ngo hari mu 23 ngo yacitsemo ibice, ngo hari umuntu ngo witwa ngo Semuhanuka ngo namuhanuka ngo ni iki bujye nabona ko babigerageza. Amaleta ajya bigerageza ariko bikanga. Ku isi nta kintu kidashoboka. Nta kintu kidashoboka, byasaba abantu muri section ya documentaire nibo babikora neza. Udutsiko twagiye dushyirwaho n'amaleta kandi twitwa ko barwana, za Al-Qaeda zazamo, na Hamas bivuga ko ari Israel yashinze, na Hamas inoti zayishinze ni za Israel. Joseph Borrell niwe wabitangaje, usumubonye n'amanga mu Burayi, mu bumwe bw'Uburayi. Ni byinshi bagiye batangaza, ni ibintu biba ku isi, nta n'agashya karimo. Ubu urabona biri buze kugarukiraho ibyo kuvuguruza kiriya kiganiro, niba babuze uko babigenza bakabwira bati reka tubateze Leta Tabara. Bari bazi ko Perezida Kagame atazabivuga, ariko bazagenda bashyira hanze, kubera ko u Rwanda ntabwo rwahangana n'imitwe nka Leta Tabara mu magambo wapi. Ibyo ni iby'abantu nk'abasesenguzi nkatwe, ko ntabwo u Rwanda rwajya guhangana n'umutwe w'inyeshyamba nk'uriya. Niyo mpamvu ujya ubona hari nk'ibihugu bitandukanye bitajya bivuga M23 bikabanza kunyura mu bihugu bituranyi iki n'iki. Nta gihugu gihangana mu magambo n'umutwe w'inyeshyamba, kereka leta y'ubundi n'igihangana na M23 bavuguruzanya. Ariko biri bundi biraciriritse, ntabwo bibaho. So u Rwanda ntabwo ruriho ngo uryo guhangana na Leta Tabara ngo yabeshyuje ngo agize gute. Leta Tabara se, Leta Tabara ni iki cyo kujya guhangana n'u Rwanda? Gusa bakoze karita nabi. Reka tuze kureba icyo Burundi bivugaho. Kugeza ubu ntacyo ngo buvuga ngo turabona ba bantu bashunzwe n'u Rwanda noneho bisubiraniyemo. Ngo tureka tuze kubireba. Tuzongera ntacyo. Ubundi Burundi arabanyamayeri, akantu nkako bakagakora, urumva kagira icyo kagira nibura akantu kabamururaho, ariko nabo nibicecekera kirabaha amatu. Abonye bavuze uburyo umukuru w'igihugu yakijije abantu amashitani. Gute? Ntabwo yabonye ejo mu masengesho ko yasengeye umuntu ngo amashitani akamuvamo. Ndayishimiye se? Yaza abibwira abantu bariyo. Yaratitiye se? Cyangwa yamusengeye kera? Ni kera, ni inkuru yararimo ababwira rwose. Birashoboka. David, ubu ntitwasoza, keretse niba hari wenda ahandi twagomba gukomoza tudakomoje. Ntaho twakomoza tudakomoje, ariko kimwe mu bigaragara ni uko Sadek gisirikare yaratsinzwe. Abonye ngo ugiye kuva no muri Mozambique ngo kubera ubukene. Na Kongo izaguruka izahava. Ngo ni mu rwego rwo gushyira imbaraga muri Kongo. Kongo hari amafaranga, uhashoboye imari nta gihombo agira, ariko Sadek yaratsinzwe. Ariko Karinja, ujya usubiza amaso inyuma, ukibuka umuzo wa Sadek, umuzo wa Yase. Abantu bikomanga mu gatuza ati karabaye. None bose shwi bari hasi. Ahubwo ubutaha tuzamenye iriya sizifa yanditswe na Biruta na Rutundura iza ebe supervised, nuhe mutwe uzayisupervise. Dusipoze ngo izabaho. Let us be optimistic.
Kongo hazaza izindi ngabo, kuko sadeke ntabwo yasuperiviza suzifa ari indwanyi. MONUSCO ntiyajyamo kandi ifitemo operation Springbok. Kiriya kintu Perezida Kagame aherutse gusaba cy'uko Rwanda na Nairobi byahurizwa hamwe, aho kugira ngo buri umwe ikore ku giti cyayo, kiriya nacyo kizazana ingabo zacyo muri Kongo za bureba, kiramutse gishobotse. Kuko Rwanda ivuga ibi, Nairobi ikavuga ibi ngibi. Ugiye kureba Rwanda izi kubitemo 23, Nairobi nayo ikazi kubita leta. Hakenewe rero kugira, hakeneye gushyirwa hamwe ntuza. Gusa nzaguha amasezerano yanditse yo muri 2009 cyangwa niba unafite simbizi uzasomera, uzakorera abantu documentaire banamenye ariyo amasezerano ya M23 yakuyeho izina arimo iki. Na Rwanda tuzayashaka tuyavangirira hamwe. Umuntu amenye isundi bavuze Rwanda yo ni kabuki ibundikiye iki. Gusa mu kiganiro mperutse kujyana na Ngoma yambwiye ko ngo bakeneye ngo igitaro refondation de l'Etat, kongera gusubizaho ubutegetsi buvuguruye, nabo basa n'abavuye mu bya Rwanda n'ibyangora n'iki byose. Ariko nibo babizi nuko bazabigenza. Nicyo navuga, Sadeke yaratsinzwe uko yahuruye siko yaguye. Ariko still M23 ifite ikizami gikomeye cyane cyo gukora akana kariko kose, urumva, ku buryo yicara ku ntebe y'ibiganiro na leta, ibindi bihugu bikavamo. Sinabyinshi n'u Rwanda. U Rwanda rugomba kuva muri aka gakino ka leta M23 na leta ya Kinshasa, bakicarana bakaganira. Rwazikuramo, rwazavuga uti iyo FDL tuzayitegereza ku mipaka yacu, nimugumane turana mwarahoberanye, uza kurosinga cyanza rwazatubona. Ubu nitse siko byakabaye bigenda, niko byakabaye bigenda, kuko byanze bikunze u Rwanda gukomeza kwikwega muri ibiganiro na leta ya Kinshasa bisa n'ibiburizamo intebe ya M23. M23 nibizakora kiri, ariko ubwo narwo rufite impamvu rujyayo. Ubu ngubu biracyahari rumvikana, kuko nyine FDL iracyari muri Kongo. None se ruvuze ruti nibi nahari turayitegerereza iwacu byarutwaye. Nibyo nanjye navugaga, kuko leta ya Kinshasa nikomeza ikina imeze nk'irimo gukina agakareta ikinana n'abajenosideri. Ati rero n'ubu mu Rwanda rushobora kuzavuga uti mwari muzi n'ibindi. Ntabwo tuzahora muri amagambo uyu munsi twavuganye twagize gute, amagambo intonganya muri Loni byagize gute, Rwamucyo yavuze ibi ngibi, uwo nguwo ni ninde wundi, ngo ni Mboso ninde yitwa nde mazina y'abakongomani, uwo nguwo nyine bagiye gusaba ngo u Rwanda barufatire ibihano. Uba muri Zeno, ni bari Zeno, yes. So kameme ino mikino izageza aho ngaho irambirane, urumva, u Rwanda ruvuga uti mwari muzi n'ibindi, FDL tuzayitegereza ku mipaka, nimwihanganire. Icyo gihe nibwo M23 ishobora kuzagira abantu bazashaka interlocuteur w'ikibazo cya Kongo bakamubura, bagashaka M23. Dutu turafasha u Rwanda rugomba gukikira iki kibazo muri ubwo buryo. M23 ntibabana rero, nibyo twavugaga mu kiganiro kare, yafata iyo migi yagira gute, kuko nibwo izageza hikagaragara, nibwo izabaye devoir ivara ryawo rikavaho. Ariko still umuryango mpuzamahanga uribona nk'akantu kameze gutya nk'agashinge katagaragara, bagakomeza kwibonera u Rwanda mu bintu bya Kongo. DRC always u Rwanda. U Rwanda ruratera kashi, ruratera signature ku masezerano Rwanda, M23 kubahiriza. U Rwanda rukaganira na Amerika, M23 kubahiriza. None se ibyo ngibyo bisobanuye iki? Simbona ubenefitinga muri diplomasi teye gute. Ari u Rwanda ntabwo benefitinga, ntacyo benefitinga, ari mu 23 ikeneye gukemura ibibazo ntacyo. Bose ntacyo rubenefitinga ntirwaba rwarabivuyemo. Ariko nta uzi, kuko igihugu nicyo kigena niba ikibazo kirimo kuganiraho, ibiganiro barimo kuganiraho biri muri red line, yellow line cyangwa muri green line. Bashobora kubona u Rwanda ikintu bikiri muri green cyangwa bigeze muri yellow, ariko nibigera muri red ruzabivamo, kuko nta gihugu ku isi cyangwa kuganira. Ntibibaho igihugu kiyubaha ntabwo cyangwa kujya kumeza y'ibiganiro, kuko cyaba kigaragara ko gifite ibyo gihunga kuganiraho, ariko urwa cyabona gifite amadosiye yo kuganiraho, kandi niyo Kongo ikabikemera kuza mu biganiro. Ntabwo u Rwanda rwapfa kubivamo gutyo. U Rwanda rwo mu mutima warwo rw'abadiplomate barwo nibo bazi ibiganiro, ikibazo cya Kongo kiri muri hekara, ku buryo bavuga bati gutya na gutya na gutya na gutya. Ariko kandi ikindi nanavuga na M23 niyo yo kuvuga iti ubu ngubu tumaze kwisuganya, dushobora no kwicara tukaganira tugahagamana na leta, amahanga akaza dufasha. Ntabwo ndumva declaration ya M23 ivuga gutyo rero, ariko ntabwo ari declaration yikora kare nijoro, ikorwa muri za mode nakubwiraga kare.
ufata ahantu hakomeye ugakora amadekararasiyo akomeye, urumva leta ikabona ko ikibuga cyahindutse, ariko ntukomeza kwitsimba mu byaro mu mafamu naho hose muzaganira na leta. Leta ya Kinshasa ishobora kurangura foromaje muri za Cameroon niba arizo zavaga i Masisi. Leta ya Kinshasa iracyabona amabuye avuye mu birombe byayo anyuze wenda za Numbi na za Ngungu na za hose akagera Igoma aciye mu mato cyangwa ku kibuga kinini cya Kavumu. Leta ya Kinshasa ikibazo ifite ni iki mu by'ukuri? Abaturage bayo bari mu gace ka M23 buzihiza umunsi w'abagore, barakina kabumbu, barabona network. Abo baturage uretse ko M23 imeze nka polisi ya leta, urumva ikibazo bafite ari ikihe kijye kubaganiriza na leta. Iyo ushaka kuganira leta uyikoma babaza, nta kundi. Airport zazo zose zirakora, abagaba b'ingabo barasura Goma, urumva na minisitiri w'ingabo araza, gavana na amahoro akoresha imihanda, kandi nta muntu uzenda kubwira ngo M23 ngo nituteze abaturage ngo leta ngo bavuze oya. Bafashe iwabo, leta riri mu nyungu kuko M23 ifite ntishobora gucyura impunzi, ntago ariyo ijya muri tripartite. Leta irimo gucunga avuga utemo M23 murimo kuvunika mutamana cyura impunzi, numukomeze muducungire abaturage bari aho ngaho, tuba tubashakira ibirungo za black water zandi yandi tugiye tuzibakusanyiriza. Buriya hasikaye kuzabwira abaturage b'Igoma bakigaragambya ko bishwe n'inzara kugira ngo isi haguruke. M23 bajye bayifatira iyo myanzuro. Ntacyo bahomba muri Kinshasa. David, reka dusoreza aha ngaha naho utaha. Wakoze cyane. Nawe wakoze namwe abadukurikiye.